lento engiyifundile empilweni uyazi ukuthi kunabantu abahlangana nathi sibathande ngeqiniso size sisikhohlwe ukuze babe yilento abayifisela ukuba yiyo ngokuthi banathi empilweni. Kanti mase beyisithola bona ukuthi sebeyiyo lento ebesibafisela ukuthi bayithole beyiyo ngokuthi banathi, mase beyaqala basikhombisa ukuthi kahle kahle bebengasidingi, bebe desperate for umuntu ozobenza lento ebebefisa ukuba yiyo. Ngisho ukuthini? Kuyenzeka uthole ukuthi umuntu wesilisa ahlangane nomuntu wesifazane empilweni, uhlangane nomuntu wesifazane you were discouraged, ungazithembi, ungekho nje sesimene right njengomuntu wesilisa empilweni. Uthola umuntu ozokubekezelela, uyazi usiswa abantu angene ku one room wakho uyivuzela, alale noma awenze usifile ngazi ukuthi kuse hotel, ayakhe le comfort ngalabo utamatisi abawu2 endlini yakho, ngalawo masambana awu2 uthi udla even though unga afford kodwa ufeel ukuthi waze wangithanda umuntu wesifazane. The time seqala into zakho seyilunga ngoba ame ngikutshene phela kwesinye isikhathi we gain confidence by being around people who are full of confidence. Sometimes we gain umdlandla nokusithemba ngenxa yokuthi sithandwa abantu regardless of our situation. Sithi mase si right sesibone ngathi abasakufanele ukuthi babe nathi, mase si right sesiyofuna abantu abakwi level yethu. Nathi into ezokutshana wona engihlekisayo, uyazi ukuthi abantu besilisa nabantu besifazane abafana. Umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi azi ukuthi uyamchaphaza, udlala ngaye, umenza isula, uyamchithela, uhlekisa ngaye, esekwenza umuntu uhlekise ngaye. Wena uyitshena ukuthi uhleli ngoba ekuncengile, uyitshena ukuthi uhleli ngoba mhlambe engayazi ivalue yakhe, kanti ukunika ithuba lo ukuthi sheshe umtholo umuntu ozomthandisisa ngaphezulu kwakhe, ngoba should they decide ukuhamba isikhala sakhe soze savaleka ngisho ngathi uthandana nomuntu onayo yonke imali ongayicabanga empilweni. Ngakho kuthi umuntu wesifazane uyaphuza ukucasuka, kodwa la a decide ukuphuma khona kwi relationship lo asuke ephume kuye uyashayeka and awusoze wa recover kwi breakup nomuntu wesifazane umdlala isikhathi eside uyitshena ukuthi akana value, kanti ubenika wena ithuba intambende yokuthi sheshe umthole ngoba umbone ngathi mina ngikho kwi level yakho, sheshe umthole ukuze mase ngihamba ungaphindi ungilandele. Hamba ucheck abantu besilisa abafuna ukubuyelana nabantu nama ex abo, hamba ucheck abantu besilisa abafuna ukubuyela kubantu abadlala ngabo, bayitshena ukuthi abekho kwi level yabo, babashiya. Thema sekufika isikhathi sokuthi lo ntombazana athi ngiyahamba ngiyaphuma, akazangabheke emuva. Kowesilisa khona yasikwenze kanjani? Ufuna ungixoxela because ngenzela ukuthi ungalenza iphutha lokuthatha kancane umuntu okuthandayo uyitshena ukuthi desperate for ukukuthanda, kanti akekho desperate for ukukuthanda ngento ayibona kuwena. Inkinga ukuthi kwa wena uyiboni lento yena ayibona kuwena. Owesilisa kuyenzeka uthola ukuthi mhlambe uyakunakekela, kufaka evarsity, spend imali kuwena. Ngithi kuthiwa indoda must, umasta yonke into wena wesifazane uthi akayenza. Indoda must this, indoda must that, kanti wena hayi ngoba umthanda umfakela ipressure yokuthi uyaphuthuma akakwenze lento oyifuna ukuba yiyo, ngoba khona lo muntu lo ojaha ukubuya kuye ozocomplimenta lento ofisa ukuba yiyo, ongakwazi wena ukuthola umuntu ozokwenza beside le ndoda le. Indoda ikwenze ibe yilento ofisa ukuba yiyo ngalendlela ukuthi uyitshela ukuthi impatha uzosho ukuthi ayi kune statement esishiwo ekuthiwa umuntu wesifazana akayicela indoda, akayicela imali kwindoda ayithandayo, nicela imali kulabantu engabathandi. I-statement esishiwo leso sasivula ingqondo ukuthi umuntu onesibindi sokungicela imali shothi kahle kahle vele ngoba akangithandathandi, kuyikona nje ukuthi uphuthuma ukuthi ngimenze lento afisa ukuba yiyo ngemali enginayo. Buka ngitshela mayise le ndoda seyivule kamehlo yokuthi ngiyadlalwa la, awume ngitshela usuke uvula umnyango wokuthi phambili la oyakhona uyohlangana namadoda ayokuchaphaza, angabi ngisho nozwelo lokudlala ngawe, angabi ngisho nozwelo lokuchaphaza, lokukuyuza.
uyikhumbule indoda iyakuthanda ngeqiniso ngoba abantu abaningi bancamela ukukhetha yabona futhi abantu abaningi amantshela bancamela ukukhetha amadoda anemali engenalo uthando beshiya amadoda enothando engenayo imali yingakho amadoda anemali akwazi ukuxhaphaza abantu besifazane bahlale kulawo relationships ngoba abaningi ethi yes uyangichaphaza kungichaphaza uyangi-abuse ungi-abuse kodwa unemali ancamela ukuyokhuluma kabi indoda emthandayo ukuthi uyangithanda impela mina ngeke ngiludle uthando ngizofaka iwivi yothando ngoba ngifuna imali yingakho-ke nibe nama-good memories kuthiwa a sad generation with happy pictures. You are sad, you've got happy pictures, you've got good content kodwa ebusuka ulali ngenxa yokuthi wadlala ngumuntu wayithanda ngeqiniso wagijimela abantu abanayo yonke into oyidingayo kodwa bengenalo uthando oludingayo ngoba kahle kahle bafowethu ungaba nakho konke kodwa la enhlizweni bengingaphelele unganeme angeke uku-enjoye konke. Ngizothi ngalo myalezo funda ukwazi ukubona abantu abakuthanda ngokweqiniso ungalenzi iphutha lokuthi akuphunyuke ngoba mhlazana uphunyukwa yibo ungasho ngathi unani mebengekho abantu abakuthanda ngeqiniso ngeke uyi-enjoye yonke into nayo. Igama lami kuSicelo ngokwamncube kanti ngomhla ka-3 sise-Bed Center kwi-Hill Ndlovukazi Women's Seminar. Cela uthole ithikithi lakhe eShoprite nansi iposter sihlangane khona. God bless you.